Anyway, by the way, kwa observe kinli omo nominated senator kurukunga Esio Kenyuri. Kwa observe njira ko lindo byaye. Esio Kenyuri tare nyora siasere ibwate liberera. Igor actually was the first time enyorete gatigati ya siaseria. Ekabeteria kwa negento. Ekabeteria kwa negento. Otherwise tanya gotoka asura mu manyanganse mukyale. And secondly, for the first time naro chombo kumandire KISII county musubati Doris Donya ago chombo kutane keroke almost kero murayi akwanire ndio akamanya kumurori kurwa abantu ime ba ko chombo musubati we kurunga Esio Kenyuri okwanire bonchali ya rochi bono bonchali ya rochi kero kyo bunge bonchali very tough Clivo mbeta no ale kurubonchali oyo mogoroka mbulembe no ale kurubonchalia kazi ipo sana. Jona Ongendi no hali wono. Jona Ongendi no hali yoyo mwali vuge Swahili mwali kuruma taiga. Bono tata igwa omonyogiro beire bono ekiagera omowaziri w'egisemi aiga Kenya muroke muske Julius Migosi Ogamba. Yes. No muraibu ense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto. It's like they're not reading from the same page. Mbaliko so maguru page ya mekiagera Brazil ya tema kigende ngokere bunga ali bunge goetia bana bakosoma ku university. Kolega na Migosi ngende ngelibo. Esi sano bona actually a confusion ya bera actually mugano yo kwa nyundu simono batepanga confusion over university funding. Yes. That has deepened. Kiagera otutukano wonene. Ndeke president ya kwana ichiko ndio lia rosi gukosekero kendera chikore tu ase bunge na nensi ya Kenya na bajumbe banyare go jadilina geteko sikuyetia. Ekegera egenteka sike gutumugo chine nyumba ya machiko. Of course. Ngakiye guchyo. There is no evidence ya gento kengabuneke ko ba prepared guchia se bunge. Egenteke kego chaka gokorega September. Onye kego etigwa. Under which budget kego chiko chaka. Okay. Inkerekie kebwente geti we kiagera nkera aletu ase bunge. Public participation ne kolire. Akenya mbake manyete. Mate bintu broja kwa boli gapa kanoncha na kuneka like no nerebo because you know umate na ndege teke tingwe bakwana is like yoto tebinga ki university ya Nyamira nero intake nero September niga nyerete sana intake unless kero no sagiro KISII university. Yeah, sure. Yes, that is possible. Lakini umate mujumbe wono utumurango na boli tuwege tekia gakana gatebanga no teliro sagiro KISII university university ya Nyamira kurukwa a university KISII university umate ya tete ya longe kama kwa fully chartered university ya lenge under Egerton University the longest time. Yes, it was a university campus. Yes, umate longe ya tete kama kwa fully chartered university miaka mingi sana. So Nyamira university tete ko chali morioka na kwa full university boto wale intake September and they got set anywhere umutinye metinyenga ya tete so far so good ateno yonane buka oyo le busi abuka tariki 20 September no turarikia moyo tukwari abana baro bari moyo kiagera ntutoke na intukwena kelia da gwaka chinko bibu yaga ki gatia magendera achire gusi university ya Chakiri Nyamira mugate tukwari abana bari moyo no buyogo teba Rigathi Gachagua no murai weke ama ya DCP otebire byama una PNU DEP bibune ruale ekama kebe Mount Kenya kemogioka gekoro kwa Democracy for Citizens Party DCP. Ndio. Unakumbuka jamaa alikuwa anaitwa Chris Murungaru? Chris Murungaru namkumbuka sana. Akabero mu waziri wa magana transport Engaki oburayibwa ye was it Mwai Kibaki. Chris Murungaru. Abantu bali bakabere rero ayacha in today in history. Ayacha gaiga ndoche muntu narondega but no student has been placed at Nyamira University under CUSPs. There is a list. Aituntora where? No, there is a list. Okay, no get us a portal ya CUSPs. Nyamira University has a list. Yeah, they. Kakiwa ujio. Nakitoka je tutorenge ngange connect garage ko kana September. Aki sometimes ya variety wa diga ko vejire.
gakyo kubura kwegasi buna gwateba kwabekira abana sabe sana especially abasae cross fila muchimbe na gutumike mebere yabo be sana onorobote rasipiche kata gazeti ya Taifa Leo so no nyemeremo yabulire nseye buno umuyibuli karaba responsible manyu mwana onkia gokora sangapi nga yatoka na mambo kama hayo. Ense ya Kenya gera chikwimukiri kabeso lya 81 billion Kenyan shillings elinde wechiko yegeti yechinde Jomo Kenyatta International Airport. Elia isiko go domestic. Elia isiko of course. Ngaire 8 billion. Yeah. This is actually a loan because what the loan will cover 70% of 116 billion expansion cost. So wacha tungoje tuone kutaendaje. Madeni ataliko toengero murai. Ask me and I'll tell you how to ingerete kale. Katika gazeti ya Binga Monday bakumulikira mangana this is a special pull out kurukunga the high schooler. Whatever guy gamangana yigesongo naramulikira twelero tebanga creative writing. Learning how to use prefixes. Abantu libanje tege songo mangana no ale gaiga. Hope through kindness in chapter 2. Uine uchambuzi wamangana chisati pukuchiria abana bali bagosoma nabo igonto bwatega revision materials cy'abanafunzi. School I think cyakire gusiye mucyakire wiki. Cyakire wiki actually cyakira ankyo some of the schools will be closing. Na mambo kama hayo. Bone wizara y'Igisemi yatebire nga ngukire kuri kabari mu kimisano imeye county ya Marsabit. County ya Mandera na Isiolo tabiro mu waziri ya wizara hiyo kuruwa sorongo rwa kitutu chache North Mosque Julius Migosi Ugamba kandi jeni yali alenge bana no rusiti kuru timaiti wa abantu bangere kwirurukia umo waziri oyo onye kwarorero no mutandao we internet I think there is something about ndongere Migosi abwenta akora Migosi asobwenge tingote banga is not equal to the task lakini Migosi garo mongora mugani wizara y'Igisemi goikobo mwango correct goikobo mwango wizara y'Igisemi kendi yose keko bagoikobo mwango noroche setimba sekuru mubweka no yo kyo mbengero gekuru kwa shopko chinsemo chia Mombasani yogia kia bekera ndishiringo wetani chi milioni 130 eliyo gukora chi project ya Sorogongo rweke mbeki actually asubutambe goge kwa shining hope for communities imero ngororirwa coast Mombasani aladwa no mubunge we constituency ya Makadara bono gate birenga ODM rasime woko azikiro kyobo governor imeye county ya Nairobi ndi bworokire nere eganga yayo gukuriye kero gekimeye county ya Nairobi otabrenga UDA no Nairobi kero kyobo governor ne kya ODM lakini ngumu sana ODM ireli linda mwananchi kwa linda ground okay kati ya linda mwananchi na linda ground ile lyokorore kumachigo aso wango egento keria nkebwate liberera sana sababu babu wina sali gali linda mwananchi moino yes igera mbara rusi ODM correct so linda mwananchi onye kireke mo ODM so maybe go itakuwa nzito unalolote ama tuingie ndo si dhani sana kama na mambo ndoche gaiga umurai wense ya raia acha niangalia hapa ndoche gaiga umurai wense ya Senegal Moroke Basiro Diomaye Faye chenchirike ama kia yoretereke ameke ya gekoro kwa kire naende yago chigotumika koligie kero kiburayi obwo andakero baraji gukina naende no musani oyo koro go sensongo okay again tonkire na chirego go discover na birengo kwati sana chi campaign chia ekero kibo gabana bwanyamira nanyo rete opportunity yo batega romo ngwana kurukunga Walter Chanua tima itigo sinomo mayito koligie Chanua ni mo manyete motegereire buri kwana go take your time motegerere what is articulating nebi ndakoeresa igoro ya Nyamira. I think from where I sit timo manyeti tibu ati no number ya yenche but I can tell you there is something korora
usinaro chara abasa kwa address asinyamira kero gotegera abantu bonsi bakurikibwa abantu banyamira lakini equally ekeronte toko koba kongambi yogoteba lakini ekoini yonchore kurwa nsemende yes abaraiya bagira bagukwana gekera bataraso emirimo bago so what they say bago babangwana bago kerie menuya bago kereri buya jitima dike ntike ujikia bekero basoire emirimo I don't know nya ntike ujikia bangiri keke tinta getiko bageresi January mangara gwateba lakini njena kuona kolengana na experience ya siasa onye tago change then it means na bara lete kerengere likiya imenya because you cannot say nganya libonera nzirale barende azara jakiri nero nyoko kora Mominchori nyamira yes you can so let's be honest you know in chebona asia ikere ne miaka ya bono igote keto monto ko omonto to korizo rinera about inkia guchikokora omonto to gosange birengere lya convincing ngege nteka sengenche gento tete okora neke no mochoko bugo chokole genteke noyo mbwate murayo kane bwense ya Kenya nyasamu beka saga ya umuskemili Mwai Kibaki ekana kuri gichikura chibo president in this country hakuongea mambo mengi alisema mambo machache yeah na ando sa kuligirelia somo kano bwense ya Kenya asibinto Mwai Kibaki uligirelia manifesto ya if you can get it somewhere uligirelia na policies ya rekoni actually 90% hivi ndata vetana ikiraneti yes kwa sababu hakusema mambo mengi na ende I can count chi public forum si president ya lewa soka kukwanda that is it asante because he knew is the president of chitaro ile ngakora to chinse yego chisi ali kwira nilikende kionsi ali gocha kukwanda lipo mawadhana hiyo ni bure hiyo yes hiyo kelele hata itupeleki mahali hiyo koro chire chitaro kwa roja ngalenga irurugete na ndege how many times so sometimes mbuya okwa na make ochiokora mange ingiro rente kia in a different fashion itebenga tiga makora wakwane mono gagi wetani chikwara che igoro kwako kwana ndike tukio kubigie tige kongu sana yani ngeko timese kokora kera sama siasa ikyo I don't know so mayete osena ando keiro gagi wada da jingwana jinsa chingwana chinsa chitabuatikene bo waziri kikora kwa chingwana chinsa aiga Kenya azumo bwekana yani chinsa atumire tiobosa yani chingwana bosa chitabuatikene bikorumpi ayoro sije kotero kura kotera ekoras oikaziga kwatiudi and you know endo jara busabu gaki bageni bachirike nga bairiya tere kabisa le bararusi gendo mufuko so at the end of the day namanya gotikara ngo ibolinga oyo twairiya atira etwa monga ino to egento what is the truth bana ekene kireki ochire gochiari otebirenge gira ndie nasibia ekene kirie gechwa ekene gechwange kirie kenyene ikono eno yo goto prepare bo kiaba yede elieta ndokora tubakari geso kuri yasara ekero monda go korosi bakome burata gete au program bo anyway iria tabagira lakini mubungo ya boga raro kuiriria turura ndokora burata asegeti oyo nyari bari jajo na bakwiriria tano baage tukiribairiria atera nyari bari chache nyari bari chacha umubunge oh yeah bakwiriria ta mugaso ndo ba mugaso kolega no bairiria tabo ikera na jere kuriria misangirikane basaja mbali kutoka bango odawo joge tiga ki tindi ukwana 7 ndeosi akiro kwana tenga sekasana ga bantu badebe bari to etwega jere mugo beka mugo tukia otara na ki ora ndoka
ijo gataka kuria soko pale yuaye to ijo gataka kuria kurwa okonyerera kana igakwa genda soko na guchi ngai pare ane peke bugo kwa bitu ngesi gori kera siko genda guchi kagije bibira yale kwe bacha bacha yes no problem nge paranga je Gini wazero sana. Ai, mimi nimemaliza za kwangu bro. Sina la ziada. Tuende kwa dondo. Ode kera wali mu waziri okwana mangana masa. Okoire liethago. Ogeire liethago gitingo likwane sencho. Basa kulikwana. Kero umuntu nabwate njera akorora. Correct. So kugena na mtazamo gumu. Kila mtu ana maoni yake. Kikatiba pia. Daro walio mwananga. Nga mtoto wa kuku anaitwaje kwa Kiswahili? Akawadega kijuju. Akili CBA atoega asiako. Mtoto wa kuku anaitwaje? Anaitwa kijuju. Agiroro mwana kero kwa muri ethara ira ndi garage tukake. To motigere ni ose kogenda gagi. Eto bazo shtuka morora asa como shtua bona ile gagi nasa. Aragumi. Mareke bishe jage to yobuoro. Mrudishe kwa upole. Kijuju ni KISII. Lakini Chegente kenyane kire BCD. Ai, bwana, tuingie Athi River. Kijuju. Si kichuchu, ni kijuju. Anyway. Azia nkongusa. Tunaingia wapi? Athi River, Machakos. Machakos County. Mubasta nabwate kanisa akurandia. Kero mubasta nabwate kanisa akurandia. Litukeli mochire. Tata kabo mwenge. Yep. Litukeli mochire atararandia. Agakwani abashirika. Bunere botambe. Akaleta maiga yo murugioye. Ni familia yaye kwa jumla. Na Mosani ondo iba umera nanjira kagocha. Yarebe nanga maiga. Nere bo. Bwana akamanya ko atarachi kurandia. Akaira jida kaisano gukwane gento kyo gukumbi gikialetete ugwatana kana ase ababwatani be kanisa iyo. Pastor akateba iga. Enzembosa. Omuntu koroye gento kiriyo kunyara gukora. Yes. Egokie. Ragira. Genda suigwete ngakiago kogenda no enkoro ya ego toerera. Kurata kaye kogenda kuigusa genda igusa muntu tayo gukubori kiagera egende gutuna gotebigunga ankyo ngojero tararora litu kondero. Shaun. Agadega kumuranche oyo kuigusa tiga igosere oyo kuigusa tiga igosunchere nde yonsi ayorata kegenda kanywe giyotagete kunywa kali giyotagete kolia otherwise bono tara so utagete dalile lyonsi bono ngike karo ababwata ni bande agaka chingubi bakairira ate kiera paso tebire kene abande bagatureke emetwake bagatanga basta gabichuria basta nari buya gose boronga kiaba nkiege basta ngakigate bengencheye mujadaro gachaka wake gatigati yababwata ningaki ngakioro chegende ke pasta te bambiga nchati ngoja pasta njendo ja pasta mbi yateba njendo je pasta mbi no pasta tatebe tibuya pasta mbi yatebe kiagara ne kene nayo iga kwa freedom ngakinuta kero gore ndo kiriota gete kore moyo lakini nayo ku limit unoratake pasta rega gotenga nere buya gokora jadaro gachaka baka pasta tachiti kurandia aenda akabatebiga na aende ni intarandia egente kina tabire gisaine asayo ulioro chenga ki egente kyo ngekwirete buya go with it abantu bali batanchiranete
finally nende bagatebeneka kiro mundu tiakole buna kokani kwae kule kora ndikuli tukili gokaera nyenche iyo bona abantu abo bona kwebule bakasaye ngaki iko past ambu yale osembo bale past ale 140%. 140 kwa musuki akomenda 40 bosio Randi esituara Nyamatoki on Friday. An old boy of Starehe Boys Center. Ndio. Akakuwa n'ebintu by'okukumia agatebanga botambi nyorese kuwarule. Akaba agatebanga e problem tubwate nasama kimaito nonye na sense ya Kenya. Ndio. N'okweba. N'okweba ebintu n'okweba ese kuwarule kuru n'okweba ngaiwa etere baka gwa ikire sole akamanya gukwana gateba iga kiriota gete gokora just go ahead kagicha ayomo nyene umaetere kigo benefit ekiagera ubugimo obuna tumetega no bwenge my brother. Kweli kabisa. Yeah. Nakinta gete go mento monto yinga ki mubasto yo. Tiga izo sina kwanete gento ke yake because the truth is ubugimo bura buno bwenge. Igina kiekene. Agatebanga ki ankiyo na watoto yemanyite. Toye maite no nayo monyene gusino choje igendi gakare. Anki indie kare go chagoika. Endo bwata karasa minyora na bamintu rabiko. Yango bwate ngia kararanye beka bwana kole moyo. Kisani juga jete kabatimega ni chabagani kale manyana yo mogeni monne. Ebikombe ebyo begetenze muga ne byabageni. Ekero kwetoreireza abantu ndalia bakunywere bintu by'okumya. Ebyo gajete ebinga ne byabageni. Elito yamanya. Mwagonda dadenga suti enda baseko yebeka no ngo chimugonde kiagera kama zipo vabu kana beka gojejiro aminto na yabingara yesuna ne diamaleko suna niliyoka gojimuino inge bitenge ngabone ke nganganya tenje ko beka gojikago joso musubaji ominto ekerora irense my friend abantu kubirwanirira bale bitenge ebi my friend babeke gochimugondo bona beke yange ngia koye bwate bro onyenya saho koire kemero ne ndagera neremesa beke simia se moragira beke yelini ndege ndagera bwana onye kuwata appetite ndagera abantu baroboneka bari bitanda my friend babwate kibasi gukora kindagera ekira kini yasde ndagera yegwetera ngabona nanyorere kibesa tatu munyagitari umire batebanga bona Nyamatoria amite sukari keya Yeso garweto mubweka ngete kuko kumingo muntu naro monda yasete bintaga tebanga bono omoyo ne toerera bono ragira akiba gwera liyo molele gambia mono mo ebinte byo mona kamate bono ragira bona engo moyo bwatuka ayenge nkoro ngende ragira buno utagete kwanginyori getabu gete kile na is it William Shakespeare ona the merchant of Venice kwanginyori mungu analenga ule musani sana ule kuri kubasanio na Antonio yes tata bono musubaje ne kiagero kuposhia bono poshia umuntu narabo zimengo ule kwanyenyo tagetaje Shylock wala atageta uru muntu usene nkoro akamota ibono na ya agreement ntukwale tiko semanyinga naiteke ntoro rabinyinga bigo tero debi yes aye na chepra sota kore miujiza ya uroraka lakini manyinga ta tonye kiagere agreement uri getando te tinga manyinga naiteke nto baisa korra manyinga ga nakiora na jomonto emwe igwana nitenga nkumura chekimo nakiora na jomonto manyinga taiteka akangea kobembera ngabano chibase chimubwate bona no ya tubwaji agreement no ande chike turiko kwa abo yes bona ake sometimes ale kwara karabu ata kire kwa kire bodo waro bora kala gaje bubuko baya conference issue gaki ebese kwa kadenge bwana koye bwata koboko era ija tindi koira dala korrete ko baide era ija ko korane bo ngokora jise mochionzi omotoro jo gombere ntwa bwate boroberio
woko mwakende onsumbereire na ate ngaki tigamumigere ndaga 50 nga 50 ebonera gwako iwa ngagigiragore mute 50 nako emia ndagoche ngabeka muguko oma toko mote kuja gogosio como muko paega Bruno to sokia Bruno to sokia tariere irare gokwaga kwa magosa beira ndagu okoweka muko gwisigo ri ujibo irogende musezio enda sogochia Yole gazeti yao ya taifa. Yole gazeti yao ya taifa leo wewe ya wana magazeti la yo weekend. Ya tende lejo ne bata manga. Amadi yere nkole ko. Ae ndugu ya. Steve Njiro borai. Obe. Ituko ndio liko kumda bande ya mtele hiyo. Kai. Ingiro wewe kuyiruka crazy kweli yaka crazy. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero